Assalamualaikum pada yang menonton. Episod kali ni member aku panggil untuk mengecat cover set motor Kawasaki Double R. Member aku ni nak bawa motor dia pergi RZ member. Jadi kita make up motor dia kasi lawa. Kita cat cover set dengan color. Mari kita tengok. Let's go. Setelah kita cabut cover set daripada motor, kita simen mana yang ada lubang, ada lekuk, kita gosok dan kita primer. Selepas kita primer, kita bawa cover set semua, kita bawa ke bengkel Tele Repair. Assalamualaikum. Mengecat di sini. Orang kau tak angkat. Kenapa? Ada apa? Ada masalah besar. Hai, siap kau. Okey gang, Assalamualaikum gang. Okey, sebelum kita masuk base coat, kita epoxy primer. Mula kita masuk primer plastik. Lepas tu kita masuk epoxy primer. Lepas tu bila kering, kita gosok pakai kertas basi 400, kita bagi permukaan dia licin. Boleh ya? Duduk tunjuklah. Bagi permukaan dia licin kan. Okey, bila permukaan dia licin, apa kelebihan permukaan dia licin? Nanti bila korang spray, dia senang jadi. So dia tak ada nanti kesan-kesan kulit limau ke apa, dia tak ada. Dia tetap licin juga. So bila lepas korang gosoknya ni, korang gosok sampai dia licin. Lepas tu basuh cover set. Lepas tu kau terus masuk undercoat. Nak masuk undercoat boleh, tak nak masuk undercoat boleh. Sebab ni main colour candy, kita kena undercoat. Kita kena undercoat dia, colour dia pink. Okey, mantap Pak Karim. Mantap Pak Karim. Masuk lah, dah masuk. Jadi sebelum kita undercoat, kita gosok dulu cover set yang telah kita primer sampai betul-betul licin. Jom sikit kawan. WhatsApp apa, tak WhatsApp apa. Jadi kita nak bancuh cat. Mula kita tuang undercoat, Mula kita tuang undercoat. lepas tu kita tuang thinner. Nisbah bancuhan undercoat ni, cat undercoat 1, thinner suku. Ngam-ngam. Banyak kan nak buat kan. Setelah bancuhan dah sebati, boleh kita mula mengecat. Untuk color candy ni, kita perlukan undercoat warna dia macam pink-pink sikit. Itu undercoat untuk kita cat color red candy. Setelah kita undercoat semua cover set dan kita biarkan dia kering dalam 1 jam. Selepas itu baru boleh kita cat color red candy. Sementara menunggu Makan dulu, guys. kita rehat dulu, makan dulu. Setelah cat undercoat kering, kita bancuh cat base coat iaitu red candy. Kita bancuh cat red candy ni kena ngam-ngam je. Kalau silap bancuh, red candy tak jadi, tak naik. Nisbah untuk bancuhan cat candy ni, cat candy 1, thinner dalam setengah. Thinner yang kita pakai untuk kita cat ni, kita gunakan thinner 2K tau. Thinner 2K. Okey, setelah kita bancuh sebati,
kita goncangkan dia dan kita boleh mula mengecat red candy. Sebelum kita mengecat, kita sapu dulu wax. Kita gunakan thinner, sapu pada permukaan cover set untuk elakkan daripada habuk melekat ataupun kotor-kotoran. First layer untuk color candy ni kita layang dulu first layer. Lepas tu kita keringkan dalam 5 minit. Setelah 5 minit kita biarkan layer pertama kering, kita bagi layer kedua tebal sikit sampai permukaan dia berkilat. Selepas kita cat base coat dan kita biarkan dia kering dalam 3 jam dan tiba masanya untuk kita clear coat lapisan pertama. Kita clear coat semua cover set lapisan pertama dan kita biarkan dia kering selama 1 hari.
Okay guys, nak tahu macam mana hasil dia? Kita tengok part 2. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, share, komen dan follow akaun saya.